أراد أبو سفيان أن يختبر بني قريظة فأرسل إليهم ابنه فقال لهم إن أبي يقرئكم السلام ويقول لكم إنه قد طال حصارنا لمحمد وأصحابه حتى مللنا. أبو سفيان بيرو نعيم بن مسعود أري حال نيمو أو اليهوديان كو بن فرتي أحد نين حقو نمودون ɓe ninsi ko ɓe waɗi kon nulaaɗo on e sahaba ɓen ɓe haldi moƴƴintingol hakkunde maɓɓe ɓe fiyo nulaaɗo on hooloɓe ko ɓe nanga e mokobaɓe moɗon ɗo ɓe naɓa ɓe ɓe jonna nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam o wara ɓe fiyo ɓe nulaaɗo hoolo wondema ɓe gayni moƴƴintinde. ɓayɗo Abu Sufyana hollitama ɗum ɗo wondema ko ɗum banu Quraysata eɓɓi onni o ndaresite ko Nu'aym ibn Mas'ud woli kon ko azamna ala an nuqatila Muhammadan wa nafraga min wa qad ba'athani abi ilaykum liyad'uwakum ila munazalatihi gadan in amenen Qurayshiyankoɓe ɓen to min fiɓi anniye ɓe mana min felliti immagol haɓanulaɗo min waynodira e ɗum ɗo ɓen anno nulilan e mon yiɓe yamiri on yon immo janngo onon kadi telen ga yahen hunde nulaɗo e sahaba ɓen haɓen ɓe fa qalu lahu inna alyawma yawmu sabt ini hande ko asewe wa nahnu la na'malu fihi shay'a min gollata hay hunde e asewe hande ko asewe min waɗata hay hunde e golle e asewe thumma innana la nuqatilu ma'akum hatta tu'tuna 70 min ashrafikum wa ashrafi ghatafana liyakunu raha'ina indana ko fawi ɗum haysi wonano asewe min immotako haɓiden e Muhammad e yimɓe mum ɓen si wona tuma jonnuɗon ɓen sabu miɗen huli ha wota guere on sattoy ɗo tum dogon hooton ka mo on accuɗon men Muhammadu menen tum hiɗon anndi le pellet menen tum mi watamo dartade manam mi wata dartade nulaɗo e kono mungu ko ɗum ɓe nulimo yo yottintinoy ka Abu Sufyan. فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرهم بما سمعه من بني قريظة قالوا بلسان واحد خسئ أبناء القردة والخنازير والله لو طلبوا منا شاة رهينة ما دفعناها إليهم. ويرو أرتي أهولي تيبه awa ko moko baɓe capan en jeedi ɗo tigete ɗo joge si gere on fuɗɗe ɓayru o wolaniɓe ɗum ɓe fof ɓe fonditi konngol gotol ɓin allahu on jasini ɓe ɓiɓɓe keroji e ɓiɓɓe honno wedelande koseji allah jasiniɓe nandi ka qur'ana allahu maskuno woɓɓe maɓɓe aw ɓennino joni awa allah jasiniɓe par ce que jama fof no manditi tarika on ɓenni hara ko inde men addu ɗo ma dammol gotol men addu ɗo men jonnaɓe min waɗata itti noon e sikke fiyo men jonɗuɓe ɓiɗɗo amen ma mokoba amen. نجح نعيم بن مسعود في تمزيق صفوف الأحزاب وتفريق كلمتهم. الله ولمو وهبي فيره سندغول حقونه بيدون هوري كو بفوت الله سبحانه وتعالى أدي هندو ساتندو هندو دولنندو هندو وعدو واندولورو ويرندو هندو أري تلي سوجي ko ɓe fempunoɓe waɗi kon fof hendu ndun ara ƴetta naɓa few
wureje ko sagginano ka defete ɗon ka yimɓe ɓe ñamata ɗon ɗen kadi fof waylito hara wurende no saggini hennu kereje ɗen wureje ɗen waylito hande kadi guite ko ɓe huɓɓuno kon jemma fi iwlagol ɗin kadi fof hendu ndun ari ɗannini fo hande kadi tawi hendu no tappa gueece maɓɓe ɗo no muusiri immina nduggu e jaare ɗum naata ko guite maɓɓe mi mana hendu ndun tigi tigi ko addira ko fi lettugol ɓe falam yajid sallallahu alaihi wasallam o teddini konu makko ngon ɗum ko julɓe ɓen wa hasama al ahzaba wahdahu allah tun wawi folude konuji arnoɗi ɗin haɓugol nulaɗo sallallahu alaihi wasallam julɓe ɓen tufali goɗɗo soppali goɗɗo ko allah on raɗiɓe yaltiniɓe ظل نعيم بن مسعود بعد ذلك اليوم موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتما نعيم بن مسعود من نلا صلى الله عليه وسلم هولي فولي له الأعمال ونهض له بالأعباء وحمل بين يديه الرايات nulaɗo halfinimo golleji o immi o dari o waɗi piiji kelɗuɗi tawi kadi himo joga jeeya e jogotoɓe darapoji ɗin ɓaawo gazwatul khandak yamdi li harbina tahta liwa'i ɓeɗo ɓe innimo ko Nu'aym ibn Mas'ud wi o lordi men ñande khandak o lordi men ñande khandak o ko pelleti miɗo anduno hari himo jeeya e ɓurɓe añude Muhammadu ɓen kono hina hande noon mo jogii darapo gorol makko ngol Ghatafan e yeeso nulaaɗo heɓe haɓoyde men Makka ɗum ko ñande fatu Makka hiɓe yaade haɓoygol men taban ko ɗum ɗo o windi mi andintina nde deftere suwar min hayati sahaba ko nde windira kon no jeeya e mum ko nde won deftere mutalaa mana deftere jangetede ƴetta ɗo sifofi ɗum ɗo wallina ƴettaɗa sifofi ɗum ɗo ƴettaɗa sifofi ɗum ɗo hara wayna deftere tariha kono noon koko feƴƴuno kon ka tariha o woni ƴettude o moƴƴintina no yaadata e haala fewndika kan hannde hara haala kan nanɗo o weldore kala nanno arab si nani no yewtire ni hara haala kan no weli o ɗum woni faano no fi ɓe yimɓe ɓe woni yewtude fi mum ɗo ko goonga ɗi piiji ɗi ɓe woni yewtude fi mum ɗo ɗi waɗi hara no sifora noon ka deftere tariha hara wona noon kanko o windiri kanko o suɓay haalaji ɗin o longina wonɓe yewtude ɓen wasi ko noon ɓe yewtirno wona ɗin kalimaji ɗon tigi ɓe wonno hutorde kono ko nanduɗe e majji joni ko ɓen o woni huwondirde so ari kadi Madina ko alyahudiyankoɓe ɓen o woni huwondirde o neeɓi e ɗum ɗon ha no siforoɗan ɗen ɗo ni diina kan ari tawi hande kadi tafanu o yahudu o ɓe fof maɓɓe ɓe immi haɓugol nulaaɗon sallallahu alaihi wa sallam fini weeti o tawi joni ɓe o jokka yimɓe makko ɓen haɓoygol nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam no yewtira ɗen ɗo ni koko raɓɓinɗina wona ɗen yewtede goɗɗo wata fokkutude ɗo ni ha Madina o yaha ha o hewta ka tarawɗa toon o analyse o ɓen wawoɓe analyse de piiji ɗin ɓen ene ndu muradu no mi yiiri ɗo ni nduɗo muradu no marsoyay mana no woni taskorde noon kanko mo yiide wondema nulaaɗo sallallah alih w sallam ko jokki ɗo ko ɗum ɗo ko yaara ɗum yeeso amma ɓe wonɓe dartade nulaaɗo sallallah alih w sallam no o yiiri kanko wondema ɗum ɗo wona ko muutoyto wona ko muutoyto
ɗum ɗon fof ara ka hakkille makko joni noon ɓe innayi hay ka hadis no ari la yakun ahadukum imma'a yaqulu in ahsana annasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum an idha ahsana annasu an tuhsinu ma'ahum wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum te noon ɓe ƴetti fenande ɗen potto ɗon ɓe ɗo koyen andu wondema wona yimɓe ɓen jokkete koko ɓe woni wadde ko darete si tawi koko moƴƴi ɗum ɗon jokke sey koko boni terte tawi ko ɗum ɗo Na'im ibn Mas'ud woni gollitirde joni hande kadi wona Ghatafan o woni darude wona Quraysh woni darude wona Banu Qurayzata woni darude ko o gere mo ɓe immi haɓugol o neɗɗo ɗo wiyetede Muhammad e sahabaɓe mum ɗe golle ɗo nde hare ɗo ko honɗum nde ɗo firi tigi tigi ko haɓugol mo bonnama haɓugol mo bonnama gollitirde so yiidi e jama arabu ɓe hari no andira ko innete kon ƴoyre wonno yimɓe ƴoƴuɓe maɓɓe ɓe ƴoƴi ha tawi goɗɗo wataɓe folude a folataɓe haala on huwodir ha heɓa ka jogoɗaɓe ka nangaɓe a wataɓe nangude few no jeeya e ɓen Amr ibn al-As wa Muawiyatu ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma hari jama fof no sammi yiiɓe no wiiɓe min duhatil arab yani ɓe jogino honno wiyetela ƴoyre ha feƴƴiti ñande goo kamɓe ɗiɗo ɓe yewta Muawiyatu ibn Abi fendo o ƴettata laamu ngon hay goto faalaka mo hay e goto faalaka mo sina wonnoɓe takko makko ɓen kono o ettiro hetti fof goto ha ñande mayata tawi fof deƴƴi hokka jonneteɓe mbuuɗi okkorteɓe leyɗe okkorteɓe ɗum ɗo e wolaɓe ko metti hara jabaka hay hunde aroɓe mettina ha yenna o ƴetta okkoraɓe goɗɗum ɓe hoota ɗum fof o waɗi te hande kadi ɓurtido joni no Na'im ibn Mas'ud no jeeya e ɓe Al-Mughira ibn Shu'ba no jeeya e ɓe min duhatil arab joni noon kanko o ari ɗo o yi o sendidiriɓe hande kadi hari ɓeɗo ɗi groupe aji ɗo tati no fotti Quraysh Ghatafan Banu Qurayza o waɗi ha ɓe fof ɓe haaɓi ɓe fof mo ɓe sikkitike oya hande kadi goto hoolaki oya hande kadi ɓe tawi goto tawtata oya ka hawre ɗum ɗo ko ƴoyre ɓeno yewteten fi o al-As ibn Rabi o hari si ɓe jonni ahadi e nder keferagal maɓɓe ngal ɓe firtata e hoore ko ɓe heefere ɓen kono si ɓe jonni goɗɗo konngol ɓe firtata sina ɗum so ari joni o yewti Quraysh humpitike ko honɗum Bani Quraysata eɓɓi Banu Quraysata humpitike ko honɗum Quraysh sikkiti si Banu Quraysata e Quraysh yiidi wona o ɓiɗɗo Abu Sufyan arduno ɗo ni goɗɗo maɓɓe no wawi landade mo ko honɗum waɗi landani ɗum ɗum ɗo ɓenna ko kaari haalani men wono goto e maɓɓe wolali Quraysh innali Abu Sufyan waɗu e lewru Shawwal hawrodiri e asewere hawrodiri ko sa'i jangol takko Madinatul Munawwara jangol no waɗa to moƴƴa kono ko jangol yorgol ngol alda e ndiyam jangol ngol no yoori ko hendu du seekay guri ɓandu jangol yorgol telema décembre ni janvier février haɗa jangol ngol no muusi moƴƴa noon ko wona cuuɗi darnano ko e tillisaji ɗi bagueji tante ji ɗin waɗa ko wiyeten tante ji ɗo ko ɗum waɗano Allah on ƴetti tante ji ɗin ɗi yeehi few hande kadi jangol ngol heeɓino tappita ko haɗa e noɓe kon ɗo yeehi ko wallitotonoɓe kon ko yiite ngen kaɓe iwlo ɗum ɗon kadi yeehi ko
wata ɓe deeƴa ɗon ko si ɓe ñaami ɗum ɗon kadi yehi hande kadi noon joni goto fof goto jangol ngol no tappude ɗum anda no warra tawti kadi jaare no arde ɗay ɗo wonotako ɓe immi ɓe yehi ɓe immi ɓe hooti ɓayɗo ɓe yehi jultina wa amin rawatina idan ko ɗum ɗo allahumma hzimhum wa zalzilhum allahumma hzimhum wa zalzilhum ɗiɗo ko ɗiɗo sallama jonnuno sahaba ɓen e yewtino wiɗen ɗi du'awuji ɗon e waɗanoka aɗo handak on jasede handak on jasano julɓe ɓen arno ɓe dari ganin handak on ɓe ƴetti kafaje maɓɓe ɗen ɓe woni ɗon arno nafiqiɓe ɓen arno ha tawi joni tigui tigui ɓe inni inna buyutana awra joni newnanɓe ɓe yaaha ɓe suuɗoɓe kon wona ɗum Nu'aym ibn Mas'ud halfina ko Ali ibn Abi Talib en darino kon wona ɗum ɗon ɓeeɗa kadi dari hari mo ɓe no halfina goɗɗum mana si tawi gollitiray ma ɗi nafa ma ɗi yaara yeeso haray be yimɓe ɓen elte yimɓe ɓen elte ha ɓe wawa goɗɗum e nder ko ɓe wawi goɗɗum ko mo ɓe halfine ko gaynata o immo waɗa ko o gaynata kon fi nafugol jama luttuɓe ɓen ko ɗum ɗon nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam kañum huutori e nder sahabaɓe maɓɓe ɓen e ibnu ishaq ko ɓuri kon e ahdasu sira ko yewtoɗen to ahdasu sira wa tarikh ko ni windori amma kutubul hadis ma kutubun ukhra kamɓe wonani ɓe ƴettiri qissaji ɗin haray no juuti ha wona honno wiyentelan ɗuytugol honno wiyentelan waler Nu'aym ibn Mas'ud on kono ko hollugol wondema faamuji ɗiɗi no woodi Nu'aym ibn Mas'ud ado o naatode gal islam hari hiɓe andinemo wo ko aaden yiɗuɗo ko innete kon fena fenta ani jinninowo haala hakkunde yimɓe emo andirano ɗum ado wonde julɗo ɓayno nulaaɗo maaki innal harba khud'a ɓe yewtimo hiɓe faala wadde hunde kaari kono to wolan ɗo fof ɓe waɗali riwaya e makko few kutubul hadis o riwaya ɗo fof ala nder ton ɗum ko ɓe inni ko hunde lollunde moƴƴa kono nde sanadu mayre on tabita sanadu mo ɓe addi on ɓayde kamɓe kutubul hadis ɓe jogii ko ɓe yewta ɓe yewti ɓe holli ɓe inni kamɓe ɓe ɗo wonani ko ni ɓe famiri riwayaji ɗin gori ɗiɗi almuhim foti ko nulaaɗo nulimo ma o ko hari ko jikku makko on waɗi ha o yehi o waɗoy ɗe golle ɗo fof fayna no faala fof no tabintini wondema o waɗi goɗɗum goo ɗiɗi fof no fottani wondema faalaɓe mbiwɗen o waɗi golle kutubu tarikh on kañum ƴettiɗen golle ɗon tabintini ɗe e wondema ballal o waɗi telen sengo makko on ko wawi kon fi ɓantugol islam o ɗeya defte goo winni o waɗi golle ɗen golle ɗe o waɗi ɗon ko jikku mo o wowno mo o wonduno o waɗi on jikku ɗon ɗum ɗo woni sabu e wallugol islam o kono ayeji alqur'ana ɗen arde ɗen ka suratul ahzab wondema tigi tigi allah ɓe on ɓe waɗa goɗɗum ko lo'inta ayɓe diina kamɓen tawa hande kadi ɓe wata wadde hay e hunde Allah winni joni ko rihan wa junudan en andi tigi tigi nafoore nden oɗo waɗi golle makko ɗe moƴƴa
o waɗi ha mo be sikkitike ɗi momum hande kadi goto hoolaki oya hande kadi ɓe waɗata golle goote kamɓe tum ko feendo on saa'i ɗon hari waynodirgol maɓɓe ngol wela fi fottugol ngol wela fi Allah subhanahu wa ta'ala noon addi natija ɓurɗo on ɗon wondema joni heeɓi feere no ɓe waynodir inchallah subhanahu wa ta'ala ara e darsu aroyo on en ƴettay sahabajo goo e sahabaɓe makkayankoɓe hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim si tawi no woodi landotoɓe haare ɗe wawi jonnude 5 daqaiq ma 10 daqaiq ها الكبرى دهات جمع داهية داهية دهات جمع داهية قوتهم داهية نعم تفضل أمبو سلمون سلمان هذا سؤال لا يسأل هنا da ɗon haɗa mi omba deftere ande mi hoota haɗa komi janni ɗo ko wonti zéro han abou soufiane obno harbe sa so silmuna so silmali haɗa nafa ala ko janngoɗen ɗo ɗi duuɓi ɗo kon fof hein fatu makka en yewti ɗo fi fatu makka ka hein ko honno wonno e nder waqae ko wonno kon fatu makka ko honɗum yitere makko honno telan tufano e nder jihadiji ɗe wonɗo ɗin ɓawnulaɗo sallallah alih w sallam بنو قريظة بعد غزوة الخندق نلا صلى الله عليه وسلم ما كانوا كونغول مسكوا فودهم هنجينغول من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة بيا يالتوتم قريش يالتوتم نلا فوكيتاني بنو قريظة بيا هوتوتم نلا فوكيتاني بيني كلا نان دو جابي وتجول الله سلاسيونا كهودو بني قريظة جماعة فوكيتي كيسان alan sara heewi ka laawol woɓɓe juuli yaltina e saare madina ɗen few woɓɓe maɓɓe yaari fadak woɓɓe maɓɓe yaari haybar ɓe lutturunoɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala jonni julɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen fof nam haray ko on ɓeydan kon men ɗon e ko fewndinɗen ko hannde e gollitigol haqqille no probléme ji ɗi ɗuytora gollitirgol haqqille goɗɗo wata gollitude haqqille o janngali ɗo goɗɗo mo jannga nina ni o wata innode joni yo gollitir haqqille ɗum ɗon haare ko haala sama kala wonɗe yewtude ko jamama ɓe jannga laamuji ɓurnoɗi forude ɗin on tuma ɓeɗo ɓe ara ɓe liɓaɗi e leydi laamu fursu kisra e laamu rumu kaysar e julɓe ɓen hettaɗen leyɗe ɗon fof wattaɗe leyɗe l'islam e nder innede duuɓi temedere tawi ko kamɓe laami aduna o ɓawanulaɗo sallallah alih w sallam ɗum ɗo honno ɓe ndelan mojisa ɓura ɗum ɗo tawi honno ɓe ndelan mojisa goɗɗo immini honno ɓe ndelan fuure o wuuri o wowli amma nulaɗo immini mofte mayɗe waɗi ɗe mofewdo ɗo ha honto enen e nulaɗo sallallah alih w sallam wonɗen huwonirde feno ɗon yewtiɗo joni woɓɓe hari koɓe heeferɓe kono soɓe haldi ɓe fotti goto firtata enen ɗo kadi nulaɗo sallallah alih w sallam holli en piiji buy e nder sira maɓɓe on e nder makuji maɓɓe ɗin e nder ayaji alqur'ana koɓe janggani en kon ɗum ɗo fof holli kono est ce que hiɗen ɗon est ce que hiɗen ɗon ko hollanen kon hakkude kawtal est ce que hiɗen ɗon ko hollanen kon hakkude honno wendelan wonduɓe est ce que hiɗen ɗon telemma ka dewe tañƴini buy men no wakkili alhamdulillah rabbil alamin telemma sunnaji buy no woodi wakkilaɗi buy kono no woodi piiji buy feeno ɗo on e hiɗen woɗɗiti e ko nulaɗon sallallah o rahma ɗo yurmodiral yurmingol est ce que yurmodiral no woodi est ce que yurmingol no woodi ellaji ɗin haare koyen andutu wondema wona argol tun yewta fi nulaɗon ñallal e nder hitande enen on hiɗen hani andutude nulaɗon sallallah alih w sallam fi taala no waɗani en ɗum kadi hiɗen jokki ɗum kadi goɗɗo juulata o wolali fi nulaɗo sallallah alih w sallam o noddine o wola fi nulaɗo o darna o wola fi nulaɗo o tayyo o wola fi nulaɗo andi enen nulaɗo
fi nulaɗo hucca en fi nulaɗo majjana en kono noon ñentingol o nulaɗo ɗo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llah wal yawmal akhir wa dhakara llah kathira ñentingol o nulaɗo ɗo no manki tawi honno wentelan wonirali noon ota sikku ɗi probléme ji ɗo argol ɗum bayanaji ma mohadaraji ma honno wentelan séminaire ji atelier ji ma janngugol alqur'ana itta ɗin piiji ɗon wata ittude aysa tampinali hoorema ko hunde waɗete nde ñande o ñande ittata ɗi piiji ɗo mo ɓe kadi waɗa wona hunde cérémonie mana ko moɓete alde fotte en fottu nokkel kaari sen fotti nokkel kaari en waɗi hunde kaari probléme ne régula wona noon gurna wona no woniri min feeno ɗo ɗaɓɓugol an dépension organisation ala e mum mi ala arrange ɗon ko haqqille mum tawa fuɗɗo noon kañum mbedi ko wawi kon si wolowo gonga e hunnowo ahadi e ñamowo halal ɓeɗo fotti e allah fottinaɓe kala ko ɓe faala wadde ɗon allah fottinaɓe ɗon kisan kono si oɗo no ñamude ngel goɗɗo oɗo ko fen ɓeɗon si ɓe jooɗike ɓe haldi ɓe fotti allah subahanahu wa taala adda e goɗɗum ngo ko waɗata ha ɓe